our respected principal, teacher, and staff. Your unwavering commitment, patience, and tireless efforts in nurturing these young ones and shaping their talents are truly commendable and invaluable. You create a safe. To all the incredible students, our children, keep shining and keep learning and keep reaching for the stars. Embrace every opportunity to learn and grow and keep striving for excellence. I would like to share from my recent experience. As due to my teaching engagement in another state, I traveled twice. Watching my own children performance, it clearly pictured the quality of our school, and I am so proud to be a part of this esteemed school. Misang chungin na ansili ang siyati alaw na sa ima ang son sa MMT kan na to na Vangin kan mua state na nga avoid ni kan fate KG2 le class 2 shrine kan kala ito ta shrine sa chung kan ko ate nam mer share daw at matson ko ate ina kan sirtir ni niya law school cha an sirli an to share at tak na son na sa tak may kan mua Hiyali kan school quality apo lang siya Emily. Vangin school annual day advanced Chrismas. Lama yung tu kasway tak miwani. Leto na may ni Vangin. Antiam na antay na minser swasaka minhay ang saka. Manampan turin na sa kay minser siya sa kaniti. Alama. Kan school ikaw siya school ni amin. Ang karaw mong po nasasoka. Minil ko saksel turin kay na inay di kan siya. Kan fati ataw chanlen zel muna po. High school SFS swa kan ninahi nasasoka alawlan swa zel kay nan andun kong min kalil puy turin kan hau tulit. Kan school chungsa nga hiyanin zir nai ti antama vanga zirtir na boto samdong law niya in siya ti po te omen. Ni masil heta hiyanin zir nai tak takara yan kan fate ding swak tura anno panlaya changa kan fuya at takan matson hi apoy mo ema he skula yan zir la yan tama admission changlaw po antam china ni ti kan siya he hianin kan school quality ero apo lang siya le may. This event beautifully reflects the school holistic approach, not just academic but build character, teamwork, and life skills. They are not just lessons from textbooks. They are life lessons learned through guidance and participation. We, as parents, are partners in this journey and in this annual day Christmas celebration 2025. May God bless us. Thank you.
กันหุ่นไล่กันจวนกันล้ำเฉยนะโม่ล้ำเช็คเสียแล้วโอ้ยเพียงอะไรให้ไปนักการใจเทโดริตลอดไม่เบว่าจวนกันหุ่นมาสับเรื่องตาInto shum de una gava se na kura se to ma kan je so ve o An sai na nem What's
St. Francis. Amen. Una yang program so to yang program so to refreshment event meta tangkap mai ni la pa te po kalang tamaya St. Francis du kon Christmas din oh refreshment da son refreshment sama dong tomo mình love John hết tại hiện đây freshman có lần tông dễ nữa nè freshman tại hiện John thấy dễ là phải sai xem mà đây là hiện freshman xem chút đấy mà đây là tông dễ là school tour daw sa tamaya. Dulu patah school Naupangte. Dulu nang hosip suka ka program. Ini. Turklang Ania St. Francis School Ani Advanced Chrismas Hey. Oh, hete he. Una po. Moi mema. Moi mema hite. Laba. Kaya kan big shock orang kita. Refreshment. Ito ah. Na ba yun? Yan taktak ng refreshment the same sura. At tumtuyin ko. Hop, may Naupangte. Oh, bye-bye oh. Oh. Bye-bye. Korpo. Luwak na buhay na kinasuan. Mau dấu to. Program dấu ta. Program mới là mình đi. Freshman Naupangte. Sa mình đi Naupangte. Program. Saya long lady. Lain lah, aku makan lah tu dong. Boleh sini kan? Lain lah saya, anak tu. Mấy đọc có tặng vài cách lên